HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote 10MARCH ni sim som ni ho a Eimi Times sa Thusoh chung ke Lakhom phabam hom Kuki zo council ke se in ni khoma sanil ha a phondo ma bang in jan hi chun Kuki zo area na mite chen mun chum a satdang khote in an chil han hi Kangpopi district a zong Misim ni ha apat nidan get na ke pachun satdang khauta in an ke pan in zan hi jong chun an chil han lai jin a hi satdang initin ke man chan ho na sata in asokha in a hi zan hi satdang chu in kai hang mun ho gi kha so ke jin chule numei hon satdang phatia a chi ha pinadin duty apovin a hi zan hin satdang a chi ha jing lai jin Keithamanbi military colony KMC mona kotu Kuki impile ke so sadar hilson lalgo thang singsi thilung to kisaya sei khomna anevin kiloi khom na hon a ki haula na asai do num nai lowang vin thilung hi la nai lodin aphat sawin hi lalgo thang singsi lung umna district hospital kangpo pimuna nute phamin thilung atau pi vin hi NG Lun Kipgen spokesperson kotu in hospital mona Thusoh mi ho to ke hona achun kangpukpi HB chawal na demna sangta na jin chule singset thina ki gol ahina bana in ki susi ho azong amazi hi tingo na ane jin hi KMC mona chen in ambulance le gari ki susi ho chu HB pa zauna ki bol hi tin kotu spokesperson chun ngo na ane jin hi Kangpopi HB chalona adem in Manipur governor in chamna omsa numle Kangpopi HB Manoj Prabhakhali Kangpopi district nga konin chondo hantin jo nge na ane paizin hi amana sebe na a lalgo thang singsit thina chule in le gari kisisi hozong Kangpopi HB pazi hi ati kotu in keza si indefinite shutdown auto shut hi to kilana tuni ni khozong na hi chi shutdown hi ki chi zong penalizing chole kai hangmun institution la lampi agari hele ho ki kha analyzing hi dan jong apung do in hi Village volunteers Eastern George in Jan Hichun India le Myanmar ki ka tu le tu a ki tong jinglai boulder fencing delu na thu apong do ovin hi hichi Kuki zo na mite dinga political solution ka sia ki do dal ding hi tinjong phondo na anei ben hi political solution lova boulder fencing ki bol hi akidai pon chule hi chi tabang na to ho hi Kuki zo na mite thilnge akisu bil hitaka hi chil ha sa loading a hi tinjong phondo na ane zuvin hi khantona na to daudar ka hi povin hi zong le government in Kuki zo na mite tupla do a happy masangai hi atuma ki vai homna separate administration kangi o hi government in asubul hi pi ule hi chi boulder fencing na to na hi ki thopi dia mansa ka hi ovin hin la hi chi masang si a chu Kidodal zing ding a hi tinjong VV Eastern Jordan te Thusoh chun asejin a hi Kuki Women Organization for Human Rights KoHUR in Janichun ni khoma sani boina a security force ho khona a hin kho anachan lalgo thang sin sit lunghem pina aphung uvin chule security force ho milham chunga ngailu na beihela achalo udem na zong anei suvin a hi Security force on Kuki te ha sat kan thaina hi hethem hilew sopi lalgo thanghin ain ho achan loading hi tinjong KoHUR Thusoh chun atalang in hi hichina chung chona free movement program government in achil ha pi got adailo naw thuzong aphung vin hi hichi hunama kichil ha pi got te hin ava sa chu hile government in Kuki te boina hi akhemo sa ovin chule Kuki te ki chumbol na hi tinjong KoHUR Thusoh chun asejin hi hichi to gon hi abuina ta sudi masagolova atam zo hodai dan to molso na mai hin Kuki te bi na ding tan lova hunama thirki bol go hin apha aga solo ding hi tinjong asei be wen hi chamna ki se masanga political solution masading ahidan KoHUR Thusoh chun asejin chule hichi tilo Aheloute la hi sanga nem zo zong ki pam loading hi tinjong anaphung do wen hi Kuki Organization for Human Rights Trust
KoHUR in Nikhoma chun United Nations High Commissioner OHCRH Chief chunga Kuki zo na mite ha sa kan theina ase phung se in kipathu thot anei uvin hin KoHUR in Thusoh anei na wa chun Manipur a enberin sing makai noiza Kuki zo na mi pi kisu chimit gotle kisu gan theina ahin so sarji uvin OHCRH lubo pa cha na sangpen appear chule OHCRHR in Manipur boina to kisaya India government in action kichi ta le aphacha action ladia nge na nei zong akipa pivin hi International Women's Day ni khua Central Security Force on numei chunga khut a hlauwa numei chunga chalo na dia kilom lo change abol uzong KoHUR indemna anei zin chule hichi kino to na achumi hlam mon nei lo khazong anakapli uvetin asezvin hi India inumate ni khua numei ho akap muwa azet muhi za cha ta hin agammi ho vembi ta sangin himlethal choilo milham chunga so sit na tin cheng an so do khomove tinjong khol tu sojun ata alang ine hi hecheni khua ki phin ho hin boina so sa ding ti atu mo hi pon adi inaw vembi mai me u hi ipi bor khil anei wa security force ho hi tia chu numei chapang chunga chatlo u ham tinjong KoHUR in to na anei zin hi chuta le mai he kiloi khom na FOCS ho Kuki zo area Aheloute ko hi a iti a chi pi zu thinghang mi te gamdu cha na le la pi go na to go na hi tinjong KoHUR in ngo na anei zin achunga ki sei Kuki zo na mi te di lo ta a ki bon ho zo se hol to dinga fact finding mission khat Manipur a hin so na ding ovin KoHUR in OHCHR hinga nge na khat zong anei ovin hi Kuki zo kangshul kejet se thupe bangin zan hi chun lam ka sungle munchum chum a indefinite shutdown khawta in an chilha in hi lam ka sunga shutdown chu zan hi sing ka mata in an ke pan in volunteer hon lam pia sung gol vin chule gari tire ho an hal ovin hi Sempat-ni bizang family land tuibong traffic point le mum phabem ho a volunteer hon duty an povin shutdown chu khawta in an chilha pi ovin hi Sunlang chun security force hole volunteer ho ki ka kino to na se khamlo chakhat an tilo adang boina be se lovin an chilha in a hi nilha langa ki pachun no ti hon zanha chan ke in duty apo ovin boina ima lovin satdang chu an chilha analyze in a hi to ki sejin tuni khozong le shutdown hi chilhan lai ding a hin hi chi a duty a nu te bo pangta ding injong a kisejin hi chule ma bana shutdown na lai ding hi to kelhan in KSO chur champer MEP in SUD guideline them khat ana phong ovin hi chi ho chu a hile khozo sa youth club authority hetpeh na beija kulai wa thailo ding thulala aboidung zui a he sa na hong ke pi lo le mi pi koiman ama thu a boina asim thailo ding asem le amma mimal amo akipo ding hi hichi indefinite shutdown shunga hi media and press medical emergency medical workers electricity telecom water supply le religious related program ho tha ong hiding chule exam related duties ne ho le security personnel ho document le ID akipo che duty hi zan he ke si shutdown ko chu more hupi azong hill tribal council ke so more le More club that Swinoiza khawta in an chilhan hi Tinopol district headquarters azong shut down an chilha in chule infar to more lampia sita huluna komazong kez si shut down chu khawta in an chilha piwin hi Temenglong district azong keso Temenglong chule Sirbam district vet Swinoizin National Highway 37 lamhlonga shut down an ball of in hi Pulal ko thang dimngel saizang ho supu March nisim ko 2025 ni khua mel het lothal troi hon lungset na bai hel a athana chung ova Kuki MP Manipur kibin na sata indem na le themo channa to pod anei un hi khai kho gangte general secretary Kuki MP Manipur kimina to ponchun Pulal ko thang dimngel hin Adam Laizin hausa hi tolhanin Kuki MP cycle gam kaile Cedar Hills
song thu impi apan mun ho ta tu a gamlan nam adinga zo chana na tong sing a hitin asai e galator nei lai ta ova nam sunga kitha ki mat ho hi kuki impi manipulin phamo asa dan aphong do in chele tu kal koi organization hi han mimal hzong le nam sunga kitha ki mat ho bor ki ta lo ding win kimin tin le he sa na nei in hi thu phona chun kimin athom hau pi naw le ada ha in sungmi te alung hem pi naw ata lo un pathen in ada ha in sungmi te lungmon na lel hamuna pita hantin sei be in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe